Samaguri Junior Basic LP School gunot sopalong External Evaluator MEC sang pikadom terang pika chumrita. Indian Red Cross Society D4 hinpen arnam tiplong along langke theke putu na tumaphan kirap kapajera. Karbi Anglong District Arlo Kachupang 5 tumon keja. Karom non Karbi Frankham Bertar Jutha Angton Pen. Lakhain ko Rahini Surupathar Constituency ke Parlo Samaguri Junior Basic LP School gunot sopalong. Pini porphai ke prachiti mapormalong External Evaluator MEC sangpi kadom terangpi kachumrida. External Evaluator MEC sangpi kadom terangpi kahumrida mahud Lu Charlie Musumara tumaphan Lu Thek nangji puhehu thanparitika. Lapen parent guardian atumpen Osumar Lu Kacharli along kachilangdun akinang sot puhehui kachithan kachimum padupo. Apithu thanbang atumpen chingki chithansi Osumar atum Lu than pamisi quality education mate ham thangalong mi thanga keng kachar japtun thekji aphan than paminangji puhehui thanbang ki hoya phan than paredika. Aduntu Lu Charlie amusumar atum pen ningarong pen anesan chotika. Anparta parent guardian atumpen alangli jumisen alam ki thante kangapon alang lephan churupa jirdo. Indian Red Cross Society D4 hinpen nijang Karbi Anglong arnam tiplong along. Langkit hipen kisung ki phudona rara tumphan kirap kapajor nang berta. Kat news asai hemalong berta nangli. Nijang Karbi Anglong Khironi Police Station ang kangkido arnam tiplong pro arong along. Indian Red Cross Society ay hinpen kidamtang surihini ra inkoira hini aning kanahut. Arnam tiplong arong langkang lum thaya jok. Indian Red Cross Society aphan kirap kacho hangalo kapajor damating pen. Pini arnam tiplong along don pharo ki thomara dapha kinang soro hormu pajerda. Labangso amai along Indian Red Cross Society D4 hinpen thengklong rongpi borsing thangcho Sunita rong hangpi Ananda Be James B lapen honsing ingkia tum chitongdo. Pini nilutum Indian Red Cross Society pen arnam tiplong area rong kre ner kep aparmana pan nilutum la hormu relief materials keron pon pini labangso program deng kono labangso program ke nitum emergency operation relief materials keron kubai pitstame hormu bang nangle der chet kana jok nitum la lang ke the hut bang nitum rang konong le derlo la sipini nitum ron kono labangso keron long nitum long kaching hon secretary alang lina chitong dun la pen ke nitum team pen volunteers team pen rangsi dak anam tiplong long un an pen pachetang labji phansini tum labangso hormu kit ron kono labangso hormu nitum keron pon lake jilpare pak lapen ke utensil mate kitchen set angton bang ko pharman phan kasupen chenglok nitum kono lapen ke hygiene kit ladak aro somar phan diaper aro somar tum la stefri pen chenglok sabun jang thuka to kabe alang tum ke enangji ke chepang thir hormu ke enangji phan ke nitum ron pon lo lapen ke musuri alan stame nitum ron pon pason se nitum Red Cross Society pen ke bang jilang along stame emergency mate disaster ke do hot ke nitum kai ke stame aprang si arjab dun lapen ron verji lapen ron bunji pusi pini radang no mate media no stame nitum lamhe chipi pon kadom nelimen tengkong rompi Junior Red Cross Secretary ang dipidang nitum Indian Red Cross Society Karbi Anglong European Party Ponsi niltum dak pini arnam teplong ahawarlong nang lilo dasi kidam tang lang the hut sami niltum haso tar tarpin sa sami ron ponlo ta haso chitang e si niltum nakle der ajoini ban pini an si niltum nang lilong ron si mandet lo dasi niltum non preparation bitum non kibang jilang eprang hala pansin preparation rong lo dasi non kibang jilang lang the to mon ki the badu jikli kibang pasami alang tum pan non niltum
kebang jilang ni lo soning kan phantam me alang tu emergency tambe alang tu chichi ponlong lo tarpin besambe alang tu relief kema phanam tu mati dolong lo lapen alang tu pulai pukong heng si phantam me tu pendak pen alang tu phan pajir pon lo lapen sabon jang tu colgate lahai hui besambe tu malang tu phan pajir pon lo dasi arnam te plong awar doan bo samne me alang tu tambe de tu phan pestang ponji lasi non kebang jilang pas fesi bang jolon non siken ko lang pulang asinon ke bang jilang tuman ke bori pon pola sekai stang tidak tumen ni oyang ne lapen itum tunan ke kang blumwek ba hem ke novek mage tum besang masih bori pon lo asinon niltum indian ko society european komane ke kacini de gukta hai asi lasu kacini ji phan ban tum pan ke media channel tum phan ta ni lo lapen dak niltum indian ko society european ke theki ding council long kachari pon bom tum phan tum long natural president phan tum chini rilo athe niltum dak iklim kedam kisung ti boya Pinando, atin tum office ke nilum difusi do head office bangke. Nasi halas so office long sambil tum go down lapen office do jot, tame pini arni to water me bandri wall sambil tum kawe do lang lapen to gari motor bu sambil tum kawe kisung do. Sida halas so long council pen ngi kita tum dum jila pen ke tinggi fanil tum ahin pen alang tum tuning de mata pada do bom lo tapi ni arni an tum nak pangkre asam se tum nong bom se asam se mandong lang. Sida kebang jilang alang tum an se tuning ri alang se an se ke pading nang lapen nil tum mahin pan rada ke sumlong rada ke boylong kumong ke chikli ke wek ke karja dunja song along alang tu alang yang chadin nang thang lum pen nak yin su nang kiron pon ke tum hanang churu ikpar lo nang tum apan si kopi pi hormone long no na to kilong pon non musuri long pon lo tirpar long pon lo lapen ke puli hai hui long pon lo Purnima Tisupi kasu halu han tani tum long pon lo Purnima Tisupi churu ik lo mi kana nang tum kamma thapon lapen mu pen alang ni ake hai tum ningi alam ti tai sini ni Purnima Tisupi aprang tai department kapre dun nang ron lo mala ke hin bachi long se ta ke long non di tum ta du ko di tum long di tum ko amma hem sa hun di ke long di tum du bong ge mala ne non bang nang tum nang bang kana lam te ngi pon papling amu pen mat di ni ga ro ke gere tum tu ha Duli Beti Dunali Beti mai tang pon pe ala ra por bang ka thiran ta du lo ini hon du kani tum du kok lo Dunali Beti ngarong lo Tajek Arang pig an lo machuru pig an lo mane lake party hoy jepin pensi bang non party alam ni ye jepin pensi pacitang free pen ke ron ma harmu nang le an ke pacitang ko bulo nang le an ke mo ngesang ko bulo en arlo jipin ang le lo ta mana kidam tang mana ye da nang ron bola he lang kang pen bang ka jin so pot he sita me long e sang ni lam ju la party pan ko he di cheron jai ye lam ma harmu nang le nasi nonta ibukan kok tang kote Tarik Rupi Karbi Anglong Lumbajong constituency ke Palu Langkai Jana Habar ki juna langamen pen rara tangka ka chupanglim Karbi Anglong Autonomous Council Arun Kidu Panchayat and Rural Development Lapen Town Committee Atangka Kachupang Lima Puthak Lumbajong Yutti Matumpian Contractor Mohon Tisopan Aning Kipung Kachipakla Rong arara tum kiju nalang dongcha nalang si kiju nanga puthak rong arara tumpen contractor apan aning kipung irong along ring hum thom kituk nang chedim si ilong selam chok lata patang pamimi fit cap ingkoi hut amat ington lapusi rong arara tumpen ningje সেইটো পানীত আমি খোৱা উপযুক্ত হ'বনে নহ'ব কেতিয়াও সেইকাৰণে সেই ঋণখিনি ভালদৰে ঢালাই কৰি পেলাই আকৌ চাফা কৰি পেলাই আৰু ইফালে ফ্লোৰ বহাই পেলাই তাৰমানে প্লাষ্টাৰ কৰি পেলাই যাতে আমাৰ খাব উপযুক্ত পৰে সেইমতে মই ক'ব বিচাৰোঁ पैसे होले पानी नहीं सर কেটা পাইছে एटाहे পাইছে কি গাঁও গাঁও নাম কি আছে हेमारी तरन হিমাৰী তৰণ लांगेत सो আচ্ছা কিহৰ के এটা গাত এটা ৰিংবল পাইছে নেকি एकटाहे पैसे सर আচ্ছা পানী পাইছে নে পোৱা নাই পোৱা নাই di paralo anise কোৱা আছে নে নাই nai কোৱা নাই এইটো কি গাঁও হয় hemari teron gang lang eso কোৱা পাইছে নে পোৱা নাই nai pa nai ৰিং পোৱা নাই ন langkayan usoroten ki claim patang pamimi pen kusum si contractor tumpen tangka kibuk longlo kumatmat asai photum si contractor along kachirap dun kidoma Lumbajong Yutim pen pachini pona tengki
Chief Executive Engineer Nipu Charan Datta, Assistant Engineer Prodip Rongpi Lapen, Contractor Mohanty Soalong, Kacharap Donat Tumaphat. Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghangpen, Rarapan Kipi, Humpharoi Sialang Tuk Tang Pamimi Pen, Tangka Kivuk Lapalam, Aputha, LYT Tumpen Pachini. LYT Ame Pu Chundang Tumpen, Contractor Mohanty Soapan, Pirangkia Mai Pen, Kapachnia Tenki. Probjin pen sai patang serak nangji. Kalite arona teng pen kang sai along dam nang kokpo pusi ningje. Mohon tiso uti hunkale ji 80 nos etu 14 finance para bill draw korise aro 22 nos to 15 finance para bill draw korise total 102 ta bill tekhete draw korile oite ke 102 ta bill to already mohon tiso to draw korile te uti hunkale langkaijan area ahi kini tekhete punor ring well to আনিব লাগিব এটো নহলে আমি রুমবাজং টিমৰ তৰফৰ পৰা আমি যিমান পাৰো আমি আন্দোলন আমি আৰম্ভ কৰিম এটো লালে নন itu la an alam ke the along bangke itu tum nilumbajong yutim hin pan kachungri ke theta na mangala pulo non ke dobo lumbajong MEC mate Karbi Anglong Autonomous Council MEC lo local MC lo unity mungstame la so lambang RD enra hala kichok che abang putuman hok pada kang sai pipo nangi posi nitum lumbajong yutim hin ben bangke itum local MEC unity mung fan stame tum kachungri pada pano lan tum kichok che abang pu pan dak koma masih kichok che abang pu domake mamai tum polo number 1 ke contractor mohon disonang klang nulo engineer nitu dota dolo prodip rongpi dolo lapan hala bahaining lamkar ki pitu labang longki sna lapante prokastimo tamang ke ahok para kang sai pipo nai busi itu lumajong yutim pen non itum local MC unitum hansme tunuri padopono Karbi Anglong Autonomous Council along CM Tuliram Ronghangpen kupie kang sai pipo rada tum chonghong dinglo rongara tum kupisi kaningje lapen LYK tum penta kupisi kaningje ma rada phan nampak lang pilo ইতিয়া হে ৰিঙত খন্দা ক'ব ক'লেতো বহুতো মন দুখ লাগে আমাৰ লগৰ কাৰ্বি আংলং মাজত বেগবাৰ প্লেট আমাৰ লগৰটোহে বহুতো মন দুখ লাগে চকু পানী কিৰে আজি নদীৰ পানী জুৰিৰ পানী খোৱা আজিলৈকে ইমান যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ লোকৰ কেনেকা বাচিব কিবা কৰোনা ভাইৰাছ কিবা খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা অন্য এইটোহে আকৌ বুজিব কিবা হেৰি মেডিচিন লাগিব সেই লাগিব ক'ব ক'লেতো বহুত মন দুখ লাগে পাহাৰীয়াটো পাহাৰীয়া কাৰ্বি আংলং পাহাৰীয়াটো আমাৰ 5 কিলো আপ টু লাংকায়ান আমাৰ মাজত লুম্বাজং বহুতো আমাৰটো হে বেগবাৰ প্লেস মন দুখ লাগে Sarupathar MEC constituency ke parlo apar majung along CM interaction ajai mek kepe doja pha piniada porphai kresia por malompen rongara thurpaksi rada sai ki claim pona berta nangle Karbi Anglong Autonomous Council CM interaction ajai mek kepe doja pha rada sai ki claim along VDC chairman Silarson Rongpi MEC Sangpi Kadom Tirangpi local committee lapen rongasaratum chitongdon aduntu haladak kido araratum kiduk ki songdo analam CM angno waidak pen chingki chithan dunlong popu ning cheparong sido an arat thurpak pen rara sai ki klema sai dengpo lapen apor ki mimati chingki chithan dunjia phan towar ki thopi ponopon MEC kadom terang pia phan apar majung araratum pen kachuru pajir বিশেষকৈ নিলিতুম তিনি লবাংসো আপার মাজং আহাবারালং dak rada sai ki claim bangala hello nangtileji tarik koiraner kep CM interaction program dak rong arata tumpen ka chingki ki than dir phansi tarik koiraner kep date pathi ki long pasili tum labang so ka pathi ki bangla hello homosiang bong ka ching thu thenne dim koloso arong ma koso dim ma pu MEC tumpen akamatha mate labang so dim si meeting e padonang jipu penajok si pini niltum kaching hon MEC same apar majung arat atum hana kiduka kisung labangso
kido kisung pena sap o kachi pajok longgi ko phan mat ha pensi labang solong meeting kibi phansi adin dak chak ponlo kasi niltum ningarong lo pini dak apar majungarat rong thomarat stame kado ko be akachikarap kachito pen pini rada sai ki claim long ong dung arat tum labang so sai bachun ye phan nange chitong dono katum do olo lasi ningarong pen silang letum ta non kibanggi tarik korener keb bangke itum karbiang lo tim dikhekoi Dr. Tuliram Ronghang CM Sar ke Japon tim karbiang lo tum phan ka welcome je phan si kado ko werata kisik chidang lo lasi ning thelo mopen tum dak rongasar kaningge arjulong lo dikhekoi apar majung arat akisung la helo towar ke hino kidam ke bang kisiksak mesen ki jonalang ka we lapen ke se ke langan phan ka siksak lai hui homoisa dopik lasi lai hui homoisa same ke bang gilangar ni lahai tame eson beson chun ponpo posi nil tumta ning thelo lapen dak kado ko berat tame ning chit he pon lo lasi bang so puthak si pini bang ke ladak rata sai claim bang ke ngarong pikalam la sipini la bang so program ki biji adim matang te la so program ki biji ap han sinilitum rong thom arada to make ningarong pen pini la da phil sitame rata sai ke claim la lo nilitum la si nilitum la nei ningarong ye kidam tang ko ana sengkan pen lo ni sitame CM a program nilitum ahawar matang te inglong atok anwa long nang ki di la poson ke chithek le pinlang la pente kidam tang an sitame ave pilang bon arjudun long nilang sitame piniani rongpi sangho ke hai chairman la pente ilituma MEC baido kadam terang pi akai pi alang litum tijur pe na joini piniani nilituma long matang te apar majung hawara long CM program nang ki di labang ke nilitum ta la an ni garong ke kapa hiup habar chingthudun popu nilitum ta ningjethi la pente CM ake hai Tuliram Ronghang aphan sitame alang li phanta churu par pigi athe alang li atok anu matang te begawat ajagat alang li miai meeting nanggi thegi mata ke bangji nanggelangji la bangsu nilitum phanta ke paprang atawar nangge japon thegi la bangsu jakong nilitum phan sitame nangge pikangji ani jihang lason kidu lasi nilitum ta la ane ni che parong lo je ladang nilitum kidu kisu tuar pendang lo pirthe ladak mi lang la pente sega chelang abarsai kawe jo pirthe la hai akitu kisung sitame nili tumta kidu kisung pen jok pon popu ning chi thepon parpik lo sie ma ke hai phantala si choru parpik nili tum labang so program akiwan ji matang te na ke biji aphan nili tum kadu kawe nili tum rong thomara tumtala si ningarong bohong pensi piniani sitame nili tum labang so sai ke klempon non malom super phan bertamu ington ponsna আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ দিহিন মভিবধত বেৰটা লঙাংথলো মেঘালয় ষ্টেট লংকিতো আকাৰ বিয়াতম Ribhoi district Solia Ipangara Ronglong. All Meghalaya Karbi Association Plikepra Nerkep Angdeng. Ningkan Esekamai Pi Kapaman. Ingdeng Plikepra Nerkep Ningkan Esekamai Pi All Meghalaya Karbi Association Atum Kapatiru Pi Ponalong. Amka President R. Aronghang. Amka Secretary Bistukan Timung. Recording Office Secretary Laskar Teron. Reception Committee Chairman Roel Bay. Reception Committee Secretary R.T. Ronghang Lapen, Ribhoi District Angkang Kido Rong Toxikia Prahinia Rong Aradatum Chetongdo. Kirupilo nasu ada perang pini dari mkoi arkoi sering rangkoi ra kitom arni
All Meghalaya Karbi Association 48 Annual Conference adak Soliarong adim sidulo Karbi Angbong arong isi arong githe kan rong panai adim si laso conference pidulo asi atumi Krisar kebani first day kicing serni tamne session du pen pichunun lo la pen tuwe yu tamne artist tum penwang ta nengarong mengkang sampit lo ase laso ada bakardom kadu kawe phanta pini arni ko arni kachuning ri la pen kapachini alam the lai lo ini session tulang kinang sorakam klami phat la pen special invitees kiwang itum anta molom meji run na chitong dunji la pen kithom delegates atum la pen nadak soliarong amekar kidu ana tum tame nang ching rumpet pen rong aji pen nadak ini nang chitong dunji aphanta chisik pen wang holpo molom baje ke penapo asi amka ahin pen chuning rilo la pen kardom pier lo nadak soliarong nasu alang tuman engkang sam nang gedeng pen amka tame aneng arong pen kini la suarni tame mei ka pichun ke geding do antame karbiang long pen kis es tum na chitong yitu ma anta molom sini tum kadu weta hai than pachni ko asi suadap ken tum kadu weta arni gemelo asi la amka konfrenta aso nengkan tame neng arong nengkan tu sini tum hot panto asi kachingri lem rapet la pen cirap rapet puse la sa thimban si amka pini nitum kadu ke phanta pachini mate neng hang lai lo si thek alam pen nana mat ke nitum lan si la news agency panta pachini lo pachuningri lo la pemesen pen lang tumta ka publish mate ka cetak yipan la hai kadu we alam anta lang tu masih neng the pen chulo kata Pini Karbi Prime Time kelpan sikang ton poik lo domi thakmi kurang tu